Tko govori zapravo hormonu štitnjače da treba izaći van u krv? To je TSH. TSH je hormon hipofize, to je mala žlijezda na bazi mozga. Hipofiza luči TSH koji ulazi u krv, dolazi do štitnjače, veže se na stanicu i kaže štitnjači otpusti toliko i toliko T4, uglavnom T4, a nešto manje T3 i štitnjača ispusti T4 i T3. Čim je štitnjača ispustila T4 i T3, to je zapravo slobodni T4, slobodni T3. U laboratorijskim nalazima to je ono FT3, FT4, znači kada uđe ta molekula u krv, ona je slobodna. Ali ona se mora vrlo brzo, ona mora vezati na protein nosač, koji se zove thyroxine binding globulin, TBG, kojeg rutinski uopće ne mjerimo. A by the way, znamo da je upravo manjak ili višak takvog proteina koji nosi spolne hormone glavni uzrok problema sa spolnim hormonima. Kod poremećaja štitnjače uopće ne mjerimo rutinski taj TBG. I kada mjerimo u krvi tiroksin koji je vezan na taj TBG, to je onda onaj ukupni T4, ukupni T3, koji onda zapravo taj T4 dominantno cirkulira u našem organizmu i taj T4, odnosno tiroksin, je vezan na taj protein. Dok je vezan na protein je u potpunosti T4 inaktivan. On je inaktivan i kada se otpusti u tkivo, tek kada se pretvori u aktivnu formu, a to je T3, tek T3 ima svoj učinak.